travel, loads of millimeter, loads of kilometer. Sneaky achter die wiel, hy skel my nie, tref die kop in die spiel. When na summertime met gespat, ze maak my jou hemse knoep is weer vast. Die nasa soort sy pas, by die tekkies wat hy in trafos travel. Loads of millimeter, loads of kilometer. Sneaky achter die wiel, hy skel my nie, tref die kop in die spiel. When na summertime is op pad, ze maak my jou hemse knoep is weer vast. Die nasa soort sy pas, by die tekkies wat hy in travel. Loads of millimeter, wanneer gaat ons stop? Never. Loads of kilometer, je gaat dus weer op. Wena, je ziet op die top. Wena, als kennis een sport. Wena, ze biedt op pas op. Wena, after president Angela Mandela. Ze maakt van jou recht, zie je was bliss, is naar jou bliss. Wees met zijn slicks, wees met zijn spits. Dan kan ons weg, steeds de weg. Die beste rap ik is die beste van slip. Ik is die eerste met Nick. Team Kenny travel, loads of millimeter, loads of kilometer. Sneaky achter die wiel, hy skel my nie, tref die kop in die spiel. When na summertime met gespat, ze maak my jou hemse knoep is weer vast. Die nasa soort sy pas, by die tekkies wat hy in trafos travel. Loads of millimeter, loads of kilometer. Sneaky achter die wiel, hy skel my nie, tref die kop in die spiel. When na summertime is op pad, ze maak my jou hemse knoep is weer vast. Die nasa soort sy pas, by die tekkies wat hy in traf. Ahoy, Papa Nak, ahoy, Papa Nak. What you say, dog? Can I interview you quick? No problem. Lekker, man. So can you introduce yourself, please? My name is Pete Ice Papa Naklat from Team Kenny. Lekker, man. So I got a few couple of questions for you, man. Yeah, Are you go willing ahead. to answer? Go ahead. Lekker. First things first. Why did the chicken cross the road? Van Kenny het ook aan die pad perform. W's. Anyways, I got the last question here for you, man. So, can you give me a couple of reasons why Team Kenny is the best in the land? I can't give you a couple of reasons, but I can at least tell you I have 0 to 1 reasons. Oh, everyone spam W Kenny in the chat. W's out. Team Kenny met zombie soos is rebels. As Kenny gaat drop die pryse van die petrol. Okay, so by far is so staas, maak geraas vir die